Bo, ali isa. Na ko'y nabasahan ba? Na siya nga, makaadto kuno kag lugar sa lugar nga wa pa nimo maadto. Ang imo ra kunong buhaton, mupiyong ka nya imo na naon ang lugar, nya mobo ka katulong nga malayat. Iyo no, dai. Nga naman siya nga, sway lang good, wa bitaw mo nimo. So, ito mo piyong nya mo buga tulong. Di, magano na ka sa lugar, kung asa ka, nya mupiyong ra ka kung asa kita ganang lugar ba. Uy nya, lain gitong gisulobo ang tiilis. Sayang gingon nga, ayaw mo kabalaka kung wa mo ilis, kaya niglayat palandaan, mo provide ra siya ilisan. Basta sa Japan. Kailangan sa kwan, sa Anjo World. Anjo World, asan Anjo World? Minglanilya? Kananay, ira ko kayo nga. Kananay, first wheel, something ina na ba? Ato de? So, isa ako sa kitdungan, tanah ra ko ra sa. Dungan ta. Nya ubo katulo. Piyong ta, ubo ta katulo niya, layat. Way ka piyong. Way ka piyong. After ubo, layat. Oh, layat. Yo, ano, sige. Swear, soy lang ninyo, mga part, wabe tayo mawa ninyo, kumusuhan mo. Sige, so yan. Sige, ano na ta, piyong. Ano na ta, ato ta sa Anjo World. Ato ta Anjo World. Ganaan dyan kayo kumusuway, especially silang Snow World. Silang Snow World? Ano man, dito ta Snow World? Ikaw? So yan na to, okay, Snow World. No, Snow World ha. Okay, ubo ta katulo, 1, 2, 3, go. Gilaya ta, 1, 2, 3, go. Asa naman ta? Bro, nanata sa Anjo World, Snow World ka? Wow, nadami na! Cebu's first ever theme park now offers additional attractions in time for its anniversary celebration. Among dakong kalipay nga naparta sa second anniversary sa Anjo World. As we approach the Christmas season, Anjo World gladly opens its door to all human beings. Maski pila pa na ilang edad, they are welcome. Makita gid ninyo diri kung unsa kalingaw ang mga human beings samtang nagsakay sa rides nga ilahang gusto. Among ipaibaw di ay nga adunay bag-ong surprise si Anjo World. Una ani, kay extended ang ilang promo until December 16, 2021. Tag 600 pesos na lang ang only rides. O kung weekdays, tag 500 na lang. Ang ikaduha, kay Anjo World features its new attractions such as the 4D experience, 4 dimensions na ta guys, and target ni ini kay ang mga teenagers and young parents. Ug nakanindot ni ini kay duna kay 20 ka movies nga kapilian. Ikalipay gini sa mga unvaccinated people like the many, kay no vaccination cards needed. Open sila sa alas 12 sa udto hantod alas 8 sa gabi. So mga human beings, we're currently here na sa Snow World. Yun, and dito. literally it's freezing. Mafe-feel namin dito na it's freezing. I don't know if it's safe sa camera. Sige, let's risk this thing. Oh, it's so cold. Seryoso. Oh. Alright, so alright. Freedom! I don't wanna work every day just to pay bills and die. I need freedom! Feeling like a caged bird. I wanna spread my wings and fly. That freedom! So my girl pack the bags, man, we about to catch a cab. Guys, promise, di gid mo magmahay kung musuway mo. Hindi ko ba yan? Okay, so done. Thank you. Woo! Thank you. Human beings, to sum up everything, it was very nindot. Kaya gani makaingon ka nga, ako yung dadun ako mama diri, ako yung dadun ako igsuon diri, ako yung dadun tibok barangay diri. Kaya para maka-experience sila sa lamian kayo nga experience diri sa Anjo World. Alingawa. Super duper lingaw di kayo. That's why human beings best. from north and human beings from south, we are inviting That's you here true. sa Anjo World. Yes. So, manaman, that's all. Yeah. Thank you for watching And keep in touch! Woohoo! So bro, Oh. since man naman, mangulit na ta. Ulit na ta? Let's go. 1, 2, 3, let's go! Bro, Legit! yung legit. Thank you, Lord. Bro, pero ganun, guys, ka pa man ka. Hello. Down ako bro. Ay, sige na lang, eh. Thank you for watching And keep in touch! Woo!